cek rohanina sehat, wana zikir rasa nikmat, as-salawat rasa nikmat, ibadah rasa nikmat. Mun pola na ibadah bani nikmat tujuan nalagar. Tapi kenika sik pare ngaki ben pangeran ampun. Sebagai tanda rohanina nika sehat ben sebadana. Mun sehat langgo ke pangeran, langgo. Bade ka maafai, bade di maafai langgo. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, mun sampai kelas menengah ke atas ora. Nyaman nyari hiburan. Tekan nengi romana wisata hibi. Ke alam malakut, ke alam gamma, ke alam gam nyaman. Wisataan orang kena. Lebih lebar boleh alam mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Zikir nyaman langgo malolo. Moga-moga napa sampai akhirnya ka manfaat. Mangka namun mirang tebuna Kanjing Nabi Muhammad. Mun sebut asmana Kanjing Nabi Muhammad. Mun keceret mun ngidingaki utawa maca ceritana Kanjing Nabi Muhammad. Maca utawa mirengaki utawa nyampiaki tentang kehidupan Kanjing Nabi Muhammad. Cek pada eki ben maca cerita lain. Cek pada eki. Cek pada eki ben ngidingaki cerita lain. Cek pada eki ben maca cerita lain. Karena Kanjing Nabi nika esena ikrar ra'ab, esena pernyataan na'ab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ngaki ceritana aulia, ulama salihin, cek pada eki pun ngaki cerita lain. Kini kasih teti pernyonan na'ab, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Esena an'amta alaihim para nabi, palain mun ngaki ceritana para nabi. Kau boleh Kanjing Nabi Muhammad. Esena an'amta alaihim para siddiqin, para syuhada, para solehin. Palain mun merengaki utawa maca ceritana beliau-beliau palain. Karena Allah abri keistimewaan, maka abek kudu mengistimewakan juga. Karena Allah apring penghargaan, maka abek kudu argei juga. Napa sih beri penghargaan ben Allah abek kudu argei kia. Napa sih nilai mulja ben Allah, saya pamulja ben Allah, abek kudu amulja ki juga. Ngak gini ke orang si asampung. Orang yang tak asampung saya mulja ki Allah, tak mulja ki. Boleh saya tak mulja ki. Elik balik. Antara selamat tah ulah tantretan saja. Mantar kau ulah tantretan abek zahir batin ni ka saja. Lakon saja muka badai hidayah taufik Allah. Badai bimbingan orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah. Sehingga ajaran kehidupan tak lepas dari Allah dan Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana etebu ki mun ngiding ceritana Kanjing Nabi. Pakon pahadir atena. Male akili napa dari Allah lebut para nabi. Male ibri kia be. Sarajan cap pa. Sarajan jomak berempat tetes. Tetesan munderi. Male akili mangkana mungidingaki pahadir atena mun maca utawa merangaki pahadir atena njana debu ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albabi hatta ajlu lakum Araisa ma'ani ajallil ahbab. Ahdiru qulubakum, patenang pahadir atena. Karena saya cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Orang atunging aulia ulama solehin rahmat bae patoron. Nggak boleh atunging Kanjeng Nabi. Cuma tekak rahmat toron, faid toron, barakah toron, mun tak ada bedana. Ngale miswakun.
toron rahmat barakah toron tapi bedana tak ada ngalemis pakun mangkana pakon pahadir atena patenang pahadir malemi loh bahkan mun banyak nak foto nami loh ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab hatta ajlu lakum araisa ma'ani ajallil ahbab al-mahsus bi asyrafil arqabir raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Antara sambung antara tak pada benereng munafik reng munafik dilengi dingagi tentang kanjing Nabi Muhammad tak ngamper kanjeng orang munafik dilengi ding cerita na kanjing Nabi tak ada sentrum neng kanjeng antar tak sampai apa ada orang munafik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albabi hatta ajlu lakum ra'isa ma'ani ajallil ahbab al-mahsus bi asyrafil alqabir raqi la hadratil malikil wahhab hatta nadhara